Kami mentedu Community Social Welfare Association nin kesengi da sedang gaya ke sikai watip kam ke skill training on home health aid namo wo yarap ya kiwa kjut wa chitom penhayung hi ya ke wada kerchan poisa da ke Meghalaya State Skill Development Society. Hagani kesengi ke ADC ke West Giant Hills ke Didi Senai daman ke kam ke Kongsan katwa ke Medical Superintendent ke Dr. Norman Tunnel Hospital Juai ke Dr. N Nongplo daman ke kam ke Sembut Kongsan hei emlang uwa hech nong ke Chiliang Ride Udame HPD ke Dr. JN Shulai Director ke Makswa wa Kiwi. Ya ke yalang hagani kesengi da pelai da ke Sunita Suna Community and Dissemination Manager ke Makswa hei wadayo ye kintin pediang na u aris nong kenri uwaman kam u Chief Functionary ke Makswa. Ke Dr. JN Shulai hagani kesengi da khana ke ye ke Porom Wasdang ke Makswa hei wada khana ke ye ke thongkrek kam yong keseng. Da pentip ke le wagani ke sikai to ko wale benai wim kam mo su iwan le nagi wacha sikai ne baha waman go wi na ke kam mo sumar bru wo yang ye ki kjut ki wa hagi thau sumar kam ju le hayung hi wa daw kam ki kjut ye pensum u bam u pendi dawai u thau BP wa kiwi waro ki wo cha sikai hagi ni gile benai ki le phaungut ki wa na keleng ke juai we men de pendep ki ye cha hi kai daw ye wo kre hi wo sumar bru ne baha kat ni bun sin ki man yung ki du uwi u khon we wan ki wo bun walai be kre kat wakam tem mi opor ki wawyang ye kabay upa yong ki wadatem men de thiak kjut hayung ulam bor mi suchen waman kam skill development officer ka MSSDS da khanau ye ki kam ga yung kre kam yong o to wo yarap u ekre ye ki khnro khlot he wada hadu nya pha pratali ki sen ki waman kam ki we sikai hapo ka MSSDS na po West Giant Hills. Udame HPD hawa ye kelam da yaro ye ki kam wada le ka Makswa ka wada man sakhet imento ye ki khnro khlot garilum jaintia ka Dr. N Nongplo hawa ye kelam hagani kesengi da onggo wagani kesengi uman go ko sa kan mo ye ka Makswa da onggo wakat dang lai ki snem iyo ki bru ya ikjut isam dang peri we gani ke sikai man go ikrkhu ye ki khnro khlon ne baha awi ini ikam man i kordor baha ne baha daw ye u yarap ye ki bru ki wa hai kjut ichtam chu da kentu go ye ki khnro khlot ki wa cha sikai wo chim khia we wo man ki wa minot khnang yo ye ki u chakri ya ki imlang sa lang kam ga kongsan ga didi seng ai hawe ye kelam da yaro ga ye keseng wa sedang krek kana du khat khandi pra phawar we da krek ko klem sange u chakri ya ga imlang sa lang dong ga le wa ka lengkor ka Makswa to ko wakhia he wa da chakri ko ye ki bru wa harukom na do ki wa pen kam bakalayo drugs ki kan thai wa khai do ipran we kan ni wan wo isikai ga ki khanro khulun ki wom kre nei grem hai tu se yo wa han bia bon ha gi bru ki wom u yo la u biang bru gi he yu sem dem nei ta mane kan ma li ti ke attendant to ag tre nei bhawa ye khajak bru ne yung di ki bru han bia gi yang kamon wa inong di bru yiki hak wo yang ya ki waktu itu abi mane kita persat kate chon go mana poi wejia ni chudwa je ni dan pia chon gitu di bru ki kandu cerang nang ga bei sejawa di bru du ci baby kan sejawa penman bagi ngau ong wei saat kan di bai hospital ro ani penman ge nga ye staging ong yung nga kelam kin rain wailat we have the target unemployed youth eligibility is from class 12 any exception katu gani relaxi then minimum age is 20 years duration it will be 360 hours it include go on a job training location ta ni office yung ini nei te yo bi ni with the dep hadien wa kakam ga proposal tahap like mobilization is different dong there are 120 applications hadien with the dep mobilizing kadwa di hadien with the like careful screening nei te pa ni gidong gitna ki wan gini gibru then nagi dong ro gi wan including me to do the jet
ne bha ka sit ka dule phau si bidan Ile nak encourage ki uwan di hospital rei UM di hayong but UM di bro yo monitor ya health status ki yang ki komani chaji kia ki but yo feedback ban ki chaji family doctor ki lani family physician ki but yo ke treatment waktu tasnya wa gani ga initiative uchem ga makswa yo gani ga training ka home health aid to ka jinga ko wa kro ki kan ro kan lo mo wo care wo jingeram wo sumaar to ka kam wo man noble lani ko man emburam hadu kate janwara tip picture phang ka Florence Nightingale hay poro Sdang ka Florence Nightingale wo liarap jadi tu dicapai di menso haga Crimean War hay tay por po nursing school Ray ite jingkwa yang ka wo care wo sumaar dapat mana pertik yang ka wo sa kan mo hadu ni gasni but next kemo wan perti yang fi gini gili phang kiwa daw chim ni gani ka training nang ya online on pi chiki bro yo kjut to sam kiwa do ko kerdo ya rap ki yo sumaar ki dejing maya dejing your eye uman ga jinggur ku ngagai skema wong to ore nei ha ka poisa ka o ka poisa ro em ka mi u hi ni ki kijat tiong i rejan rengkat waite yo support ila di nei ha em ka nu ban em ka nu di em ka mi ka poisa re hajrong yang ite M1 kemen sim wong yara kemen sim wong maya kemen sim wong le i wong yara lawan chikmat ban shimti ya gani ka training ban IT ya la ka mo la long kila IT lut baro ya la ka jing em ban devote no shakani ka kam jong ka home health aid de nga ai kuble fi ki trainees ba pikam dan kata ka jing pathat mo ban ong ba ho yo ka don ka stigma la ni don ka ka ban khang lat khang nin ti phi ri ka jing de se ka jing mobilize ka ba byang ha na ka liang ka makswa na ka liang ka skill development office pila so thu ye ke kamram jong pi ko ban ding nang nish mat ho kin dang yo shu ka jing pentebit ding ba ka ni training program dei tang do pila wan chik mat ro ban apply ba pila sha ji ro ka de ka sinjam ka ba kraw tam na ka liang jong pi namar ka kam ka long ka ba tang ba pila wan chik mat na ai ku le pi ka ta but nganget scam baning ba ka ni training program do ka pindang yo shu ban pen ye ka ta ka sap ka pidan na di mo kwa ni ra ki para be pindang yo shu ban pen bhai ka ta ka sap pen long hone your skills more and more but kan ni ka jing sumari ki pri ha ye ka long ka kam ka ba ra bha na man ka long ka jing ra om tang ki tu ki nong pang de ka long ka jing ra ye ka long yeng long sem ki ba mat ye kum ki tu ki circumstances ki badan ki nong pang ha ye ngaro ngadi ka bri ka balama first hand ye ka ni ka jing mo nomor ba image nga ila long idang krat naman taus na mi ubray ni ila long bedridden la ka tu ka ipor but the I think more than 10 years ila di bri bang ju shed ju klan hab drung hab mi hospital man ka por but non sin ka jing sumar hab ahi ngasam